Hello, Tuni KUKI channel vazo se na bon chawin lem nei ke ven tunia hi Israel boy na neo chan sai ke no hitin mi tampin Israel lang jong update hin bolin hi chelang jong het nom tai ti a hi in Israel lang hi khutita tu le tu a hi thu tha bi se khutia ga sai ding jong he po in zan hila a chu Israel ho hin underground operation bol na ding ho hi nasata in to gon amazing oveti a in chule Israel gam ho hi hoita amao in northern lang hi hoita hi north lang side ho hi a jing a ta in chule jan hi masala a chu neu khat alut na ding ai to in Israel ho hin atolang ho hi aga ka panovi ti a jong chu mo a hi in sunga he agalut novin ajan janin ahong kinong le ki novi ti a jong chu mu a hi in hi chi attack a bol na wa jong hi Hamas leader ho hi a thi e ti ho jong ke mu a hin la hi chi Israel boy na chung changa Israel gama India gama Israel ambassador pa hin tu a hi India ho hi nga hi ipi a hin sayam ti ho hi ga veo hitin aman ahin sai pen cho hi le tu a hi India adinga jong aphat a hi tai hoi ta lang phong ta sei phong phat a hi tai Hamas ho hi thing noi a hi ti phon do na India in jong nei han ti a hi India tep na a hin nei ti a hi in a hi le hi chi chung changa hi India in Hamas ho hi thing noya apom ding ham declare abol ding ham abolo ding ham ti ho hi e ho opinion na jong iga het theine divin tunia hi aban bana hin sei hoiden aji chu hi chi Hamas ho hi Israel ho le ama align ho jo se hin tu a hi thing noi a hi terror a hi ti a hi terrorist ho a hi ti a hi phon do na ane wa hi in mi khen khat chun hi chi Hamas ho hi I to bang ham ti jong hi het lo mai theo a hi in hi chi ho jong hi het thim na di ven tu ni a hi in sai deu a hi hi chi India in hi chi Hamas ho hi thing noya aphon ding ham aphon lo ding ham ti ho jong hi idea inei theina di vin hen se within phan ma sa jong chu India hi ngai ki tho pi na a hin thu mo a hi in ahin la tu chan ge ya hi India a kona reply ima mo ahin ai po in hi chi ho jong reply nai lo wa tu a Israel ambassador India pa hin hi chi to bang thu ho ahin sai ki na a hi le chun I to banga India hin apom theiding ham apom theilo ding ham tu a Israel in aphat a hi tai ti a sai pen hi aphat ham a hi lawai le India in to banga pan ala thai ding ham ti idea inei theina ding ven hen sei lew hen ichiwa hi ga velo chun Israel ambassador India a hi in ama hi aman asaina a cho a hi le tu a hi aphat a hi tai time has come ti a hin aphat hong lung tai India in jong Hamas hi terrorist a hi ti a hi thing noi mi a hi thing noi group khat na hi ti a hi declare boltan ti a hi tip na ahin nei ti ahin la India te in tu a Kashmir langa akikap tu pi jingu Muslim thing noi ho mama hi chi ho hi Israel in thing noya phon do na anei pi lo ham ti jong hi het ngai kit a hi aji chu hi chi politics ho hi event nai le chun politics he them ho chun he them jing deu a hi in ahin la he them lo ho chun he them lo ho dinga hi neu cha ga sei lo hen mi khanin thil khat ahin pi a hi le aman jong thil khat chu anung mu kit ngai to bang a hi in India in jong phat sot pi a kona Kashmir langa hi Pakistan a kona thing noi hung ho hi ado jing a hi in hi chiwa jong hi ama ho hi thing noi a hi ti a hi gamja chom hin phon do na anane a hi in hi cho jong cho hin vet sa ingatin a hin la Israel hin apom pi ham thing noya phon do na anei ham anei lo ham ti velo hen hi chiwa jong hi India in nasata gam dang ho Koma hi hi chi group ho hi thing noi a hi ti a hi a sein mi khan khat hi anom lo loi jong tampi a hi in
hi che a chu aji chu Pakistan a ko na hung ke pan a hi le hi thei pon ti a hi an kham ho loi jong a hi in tu chunga hi chi to bang condition chu Israel ho hin a hin to ta win Hamas ho hi a hi theya hi le India in jong thing noi khat a hi ti a thing noi group khat a hi ti a hi ni phun do pi wen ti a hi ni chawa hi India in a phun do pi ai le chun I chan ham khat na Israel ho movement Israel ho gal hi hung hat josem dinga hi a hi in hi jong le a thil dan ho hi het them na divin hen sei lo hen hi chiwa hi ga velo chun Gaza kiti amiep ho jong innovate jing wa hi ta in hi chi Gaza gam sung hi Hamas hon a control over ama ho hi government dan dewa ke form over hi chi Gaza gam sunga government in ato ding jo se a hi lawaile thil iza kai ki gover ho jo se hi Hamas ho khutna hi a hi in hi ze a chu mi gam khen khat hin ama ho hi thingnoi group a hi poi Gaza gam sunga government khat na hi ti ze a chu a phun pi nom lo jong hi chilai la a chu India jong hin hoita thingnoi group a hi ti a hi phun do na anei kha lo a hi ni za chu tu a hi Israel ho hin a hi thei ai le Hamas ho hi India in jong thingnoi group a hi ti a hi phun do na ni nei pi event ti a hi in Israel map hi ga velo hen ni ta hi event mai thewa hi in bailam ta ai ga vet nai le chun Israel map akiji teng le hi tai ki ji a hi in a hin la atheng ta aga vekil lo hen chewai ki chin jo sem dinga ga velo hen hi chilai ho se hi Gaza cho a hi in aban le hi chilanga asan kit na West Bank kitina hi a hi le chun hi chi jong hi Israel gam hi de kit lo hi chilai la jong hi niau khat om kit na lain hi ta chu Palestine ho iti ting le Palestine ho chilaya jong cheng hi chilaya jong cheng hi chilaya jong hi cheng mun thuma hi cheng do a hi le hi che ho hi kat do ding ki ti ta lang le chun Israel map hi ta hi ki kat do na lai ding a hi in hi chi alim evet sang wa hi neu zo hi Israel gam hi ta hi West Bank Palestine hon jong hi chi chan hi alo a hi in ahin la hi chi West Bank la nga hi Israel ho to ki ho chamna anei wa Israel ho hin hi chi West Bank ho Palestine ho hi nga hi nang ho jong hoi ta ki form Aphat masalai video a chu kana sei ta in government ke form lang hoi ta na ki po wa hi le nang ho hi ke hon suboi po wing ti a hi ana sei a hi in hi ze a chu hi che wa hi Palestine government ke form over ama ho hin hoi ta Israel to ki zop mat na anei wa hi in ni ze a chu Palestine le Israeli ho akido ting u jong le West Bank lang ho azaw ji lo naw hi chi a hi in a hin la hi chi wa gam neu chakhet hi ga velo chun Palestine ho jong hi West Bank le Gaza hoi ki to ki lo hi chilang ho hi Palestine leader hon atu hi in ahin la hi chilang ho hi Hamas in hi ta chu West Bank lang don lova hi chilaya government sim hi Hamas ho hi kit ne ai hi za chu mi zo sin country zo sin Hamas ho hi thingnoi group a hi ti a hi aphon do nom lo hi aji chu ama ho hin hoi ta Gaza gam sungai government dan de wai ke form over Gaza gam sunga thil iza kai zo se hi ama hon rule abolo a hi ja chu Gaza government dan de wa he ja chu koi ma hin he ta chu aphon do nom bi se lo hi ti a hin a hi le hi chi Hamas ho hi koi gam in he ta chu thingnoi group a hi ti a hi phon do na ani hom ti le che vai ga velo chun Palestine ho hi ta he a leader ama ho jong hi Hamas to ki to lo ba Gaza Hamas ho to hin ki to lo ba West Bank lang ho hi Palestine leader hon Palestine authority ho hin control abol a hin la hi chi Palestine ki ti wa nga cho ama ho hin Hamas jong hi control bol zo ki lo a hi ti chu het thein ne dewa hi chi neu cha ka ga sei be a hi le tu a hi terrorist group a hi ti a Hamas ho pom si hi koi gam ham tile ichiwa Australia umin Canada umin European country ho a hi win
Israel ho henge Israel ho chu phut tu a hi vin a phut tu ti le hen ama hon hi chiwa hi thingnoi group ma hi ti a ni sei pi event ti a nga sei pen cho ama ho hi ven aban le Japan jong he ania wa ngai mon te na ga ki kum kit aban le Portugal ho hi vin Paraguay ho hi vin aban le United Kingdom ho hi in United States hi in hi chi gam ho zo se hin western lang ho se hi chu ho se hi ga veleu chun Israel to ama hoi align hoi ta ne hi ama on ki zop na hoi ta ne yo hi ni za chu ama ho se hin hama so hi thingnoi group a hi ti a hi phone do na international la jong hi anei do a hi ta ni za chu tu chunga hi Israel te hin hi chi ho sin bon pom ta ipibola India in na pom lo ham a hi thaya hi le tu chung hi phat hung a hi tai India in jong hama so hi thingnoi group a hi ti a hi phon do na nei phat a hi tai ti a hi a hin sei ti chu a hi in a hin la tu a hi event na hi le hi chi hama so hi hoi ta Russia ho jong hin a support ne ti ho jong ki mu en chi newspaper lui ho a hi ta in hi jong le inga he thim na di wa hi chi ka hin la a hi in Russia ho jong hin ama ho capital a jong hi Hamas leader ho hi anakove ti a hin Putin in jong anakova ta cho anakimu pia ma hon jong government khat le government leader khat ki ho to ta banga hi ama hon jong hoi ta ki ho to na ho jong hi anei jom jing ve ti ho jong he mu a hin hi za chu tu chan ke a jong hi Russia in jong hutita thingnoi group ho a hi ve ti a hi phon do na anei nom lo a hi in aban le Russia hi India to jong hoi ta relation nei a hi za chu ki zop man na nei khat a hi za chu India in jong Russia against a hi thil ima bol nom be se lawai ta hi neutral la jing na lai a hi in hi chi Russia keu a hi po in Iran hon jong Hamas leader ho ana ko vai ta chu ana ki tho pi wa ani le cha ho hi hen galvan ho hi jong le a boina ha sat na agam sunga government form na dinga apoimo atamzo galvan ho jo se hi Iranin hi ta chu ana support ni ti ho jong hi mu a hi a hin la tu chunga hi event na hi le chun India gam sunga Aphat chenga Pulwama het dewa hi in hi chi Jammu and Kashmir lang a hi in hi chi wa jong hi Pakistan gama ko na thingnoi ho hung lut na India gam sung attack a hin bol a hi in hi chi wa hi India in jong hi chi group ho hi thingnoi group a hi ti a hi international in phone do na DIUVIN hi chi wa hi ke hon jong a chung wa action kala no mo ve ti a hi ana UN a jong hi ana hlut a hi en hi chi ana hlut na a chu koi hin hi chi Pakistan a kona thingnoi hung ho hi thingnoi group a hi ti a hi pom na anani vam tile US a hi in UK a hi in European Union ho a hi in Saudi Arabian ho a hi in Russia a hi in aban le hi chiwa India jong hin Canada hi in aban le Australia hi in BRICS country hon jong hi ta chu hi chi ho se hi thingnoi a hi ti a hi pom na anane yo a hi tain a hin la hi chelai la a hi event na hi le Israel hon a pom kil lo a hi ni ja a chu tu chunga hi India gam sunga thingnoi group ho bon Israel in a pom nom lo wa hi le India in hi chi to bang situation anato laya izat ham khat ana seya Israel in ana pom lo tu chunga hi India in a pom pi ding ham a pom pi lo ding ham ti hi tu chunga hi het the mo ngai ta in aji chu in jawa ka ga sei ma banga chu politics a hi thil khat na pi a hi le thil khat na nung mu lo ding ai le chu na pi lo ding ti na hi thil khat mu na dinga chu thil khat chu na pi ngai a hi hi chi wa hi Israel in hi chi ho group hi thingnoi a hi ti a hi pompi na a hin nei no ma hi le chun India in jong a pompi ding a hi in a hin la hi chi wa hi Israel in pompi na anei lo to ka a chu India in jong hi chi wa Israel ho thum hi a pompi ding wang hi ta sana po in tu chan ge ya jong hi
India hi neutral hi jing na lai a hi ti chu iga het team na ding wa in se o hi in I het team so ke de ta sanin mun chuma thil ahung ki pat dan a hi lawaile ipiti dana tu a hi Israel hon Hamas hoi thingnoi group a hi ti a hi nipompi event ti a hi a hin sei jing hom ti ai le mizo se chu kilung dong thei chu iza chu abula ko na hin se wa hi in koi to bang a het thim lo ki no wa hi le het thim di na devin e ho gam kaya example ga peleu hen tu a hi meitei ho hin e ho KUKI ho hi thingnoi group de a koi chu hi zong le boina po le a thingnoi group hi han volunteer hi han a hi lo le milam hi zong le KUKI terrorist ya a seima banga hi Israel te zong hin boina hung cheng le hin hi chi hi Hamas ho hi thingnoi a hi ve ti a hi a sei jing wa hi hi chi to banga chu vanoi le se nen he chi nen pompi even KUKI te hi a bon chang ke even terrorist a hi ti a sei to banga chu ma hon jong a sei wa hi in a hin la ivet na e ho lang side na chu ivet na le chun I thing noi ho hi hen I volunteer ho hi jong le I gam inam a dinga panga a gam veng bin a pang a hi in hi chi to bang type chu a hi ja tu chan ge ya hi India jong neutral jing na lai a hi ti chu iga het theina dewa in se o hin he them so ke de ta sanin zan hi la thil so ho chu a hi le hi chi Hamas ho hin Israel gam hi chi boulder ka a hi Israel ho hin chunglanga bang sang ta again no vai ta chu boundary hoi ta again no a hin la Hamas ho hin lei no ya hi ko avu vai ta chu Israel ga ma hi anop nom na pot jeng theina ding hi bona asim a hin hi ja chu Israel te hin in zo khat le ki mo lut han lang le ki tang den khadi ham ti hi a boy now a hi ni ja chu hoi ta study a bolovin lei noi langa jong hi operation bolding dan ho hi nasata in angai to veti a hin Hamas ho in chung langa ko na rocket izat Israel gam sunga hin kap jong le Israel te hin rocket kap hla na anei wa hi in anoi a hung thun ka a hi iron dome in asu se ja chung langa po ke ja a bom ho hi a crawl man hi jong le a kanat na ji talo a hin a lungtup bang chu bol thei ji talo a hi ja chu tu a Hamas ho hin anoi langa ko na avu wa ta chu Israel gam sung hung lu no wa anop nom ha bol chai phar le kinung le ji wa hi Israel sepai ho jong hin lo na ji he lo wa hi ani ja chu tu a hi Israel sepai hon jong on noi lang underground operation building dan le a chunga ground na operation building dan ho hi na sata in study a bol jinguvin hi chi ho hi a hin chai wa itiam khana older a hin mobile chun Israel wang hi hoita Gaza gam sungai luna operation building ti hi ama ho lungtup hi ti hi in aban le khat iga het kit thei diu wa kadai sa khat chu hi le Israel te hin tu le tu a hi Palestine hi chi Hamas gam sunga Hamas control na noya Gaza gam sung hi abona la pi ding ti a hi po in hi chi Gaza gam sung jong hi abona su then zo ke ya Hamas hoi tha zowa Hamas ho hi akisu chai ki zo ke tengle hichilanga Palestine leader West Bank langa leader ho hin ami pi ho hi awai ho theina ding ti zong hi Israel ho plan ai ti chu nyau khat iga het theina diwa tu ni KUKI channel mangcha Israel boy na chungchang a hi lowaile Israel ambassador pan India hi nga panpina ahin thum ho hi ipg ham ahi lawaile India in apompi theiding ham thailo ding ham ti ho idea inei theina diwa chu in sayo ahi in he them so ke diwta sanin tuni KUKI channel vezo se na chungovin ka ke pai na bon chawin pathin in phatheina bo jing taw hen